Bairo bo wati wai tongo tai nokha bo gurung gurung ungui tongo so kisam misam noise ungui phano mano so topic of ID. So hey guys, welcome back to another video and ang kaisa 3.5 years ni sakang kaisa video upload khaika nor agi ni simi ani channel nai tong khang ke nor bo Simon thang khana je agi ang kaisa video upload khaika Tripura kingdom and current situation sticker of furugana so agi ni simi nor ani channel nai tong khang ke nor of video nu goi phano mano but naya khong ke thang check khai o video ni clip kaisa phone gona no एडीसी एरिया जहाँ में हमारे तिपरासा जो इंडिजिनस लोग रहते हैं हमारा पर कैपिटा ग्रोथ 16 to 17,000 अगर आप अगरतला टाउन में जाके देखेंगे या धर्मनगर या उदयपुर जहाँ में लार्जली नॉन इंडिजिनस पॉपुलेशन रहते हैं तो उनका पर कैपिटा इनकम है 40,000 फैमिली का तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हमसे ज़्यादा कमाते हैं गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स कहता है वीडियो वो BUBAGRA साओ जे चीनी एडीसी नी जे पर कैपिटा इनकम 16 to 17,000 सिमितोंग वो ही नहीं पर कैपिटा इनकम तामोंग के जे गवर्नमेंट डिसाइड खायो जे नंग बुसुक अर्न खाई तोंग खा पर एनम मीन्स नंग एक बछरक बुसुक रांग आजि तोंग ही नहीं माने चीनी गवर्नमेंट कैसा tamsanai data kaisa sanamuta obono per capita income hino so afuro 3.5 or 4 years ni sakang kaisa video upload khaimani BUBAGRA ni kaisa video BUBAGRA sao je 16000 ba 17000 semi chini per capita income mane boshoro nang 16000 ba 17000 semi earn khai tongui ne agi tabuk 2023 ni data Tripura ni per capita income busuk phai ka saidaman Tripura ni per capita income फाइका 1,58,382 फाइका दो आगे चीनी BUBAGRA नि जे वीडियो afro चीनी per capita income तोंगमानी Tripura नि per capita एडिशनिक यादो Tripura नि per capita income तोंगमानी 40,000 प्लस माने जे चीनी Tripura नि बोरो 40,000 अर्न खाई तोंगो per year so tabuk 2023 नि डाटा नाइखां के माने और साउथ जे Tripura नि Khoroksha Tiprasa 1.5 लाख नि ऊपर अर्न खाई तोंगुई नै अमो कुबुइदा और डाटा और बकाइसा क्वेश्चन मार्क तोंगु तांगे इंके Tripura नि बोरो आस रांग आजि तोंखां के प्रॉपर्टी ओ तामने तोंनाय नाइदि दो नंग ईयरली नंग 1.5 लाख नि ऊपर रांग आजि तोंगु के नंग नि पर मंथ तो डिवाइड खाइ दो मो माने 1,58,000 नो नंग डिवाइड खाइ दि 12 मंथ बाय so kaisa manto nang 13,000 ni plus earn khai tongo hine government sao omo ang saya do government ni official page jo thangai norok check khai di chung joto no Tiprasa ni je bisingo je joto borok tongnai joto borok per month 13,000 ni plus rang earn khai tongo hine omo kubuida norok sadi norok 13,000 ni upor rang ajito so omo ang o data ang 100% correct hinai sana musinga tangai sana musinga ke chini Tiprasa ni bisingo kabangma amti family tongo do Khoroksha borok ya family tongo je per month 5,000 ba 7,000 fano earn khaina ni belaino hard work na do 13,000 omo belaino mane differences tongo borok tabuk fano 5,000 fano income khaina ni bagoi belaino hard work khai tongo but government ni data o sao je nang every month 13,000 income khai tongo inke hinai so government ni kaisa data bo omo sao je Tripura ni je tamsanai je unemployment rate omo 11% hinai 11% ni meaning tamo naidi je Tripura ni unemployment rate phaiga no thangai golo check khai do mo ang je samani joto no thangai golo check khai di government sao Tripura ni unemployment rate 11% hinai 11% means 100 jon ni bisingo 11 jon simi unemployment tai jotono 89 borok samung khai dong rang aji tongo hinai government ni data o sao so omobo belaino doubtful kaisa data tange inke 100 jon ni bisingo 89 borok samung khai tongo tai 89 borok ni per capita income by combine khai kangke 89 borok 100 jon ni bisingo 89 borok per month to 13,000 ni taibo ang earn khai tong wongke ba 13,000 simino tong nang romdi 13,000 earn khai tong wongke Tripura tangai property level tong nai tai Tripura ni je ADC area ni je chini borok Tiprasa borok tangai property level tong nai omosadi o bagoi no government ni je data je ongkhormani obo jotono ani kaisa question mark tong
norok borok by malai furo bukanai ro omtui mane Messi rok tongkhang khe mane impression kisa mane down wi thango 100% saya but nini attitude no belai no mane any attitude botongo mane 80% nini attitude but kisa misa nini dressing sense tai nini focus tai nini je tamsanai mane nini style bo belai no nango so bukanai rok bo Messi tongkhang khe chala rok ni bo kisa impression down wi thango obagoi no ang tu wi ka Velasio ni hair voluming powder use khani belai no easy omonor Amazon no thangai check khai mano only 200 se but every time use khana nang omo tangai inke no shampoo khai anke omo ekbar ri khang ke 2-3 din thango so omo whole khai de do description no link to nai tai comment section mo pin khai jak ngai khai ani toni na no thangai check khai de omo use khani belai no easy no bukhnai omti tong khang ke bukhnai o omti khe ri do bukhnai o omti khe mane normally ready je powder mane yagota ready do direct hair apply khai ke nai di ani bukhnai je tabok je omti tong mane kuno use ta khai do mane no kom use ta khai di chiruni so kom use khaya yak bai khai do mane powder rikha normally powder rikha do je omo khulu goi je powder hai no normally je powder rikha rimani pore yak bai omti khai di yak bai omti simi khai di no mane bahai ke set khai nai no yang khai kan ke yang khai kan ke yang tai mane hair kisa volume tong khang ke mane no impression bo kaham no phayo agi je tong mani by tabuk je tong mani kisa misa differences fine tang ge inke ang kaham ke ria ko ba no funu go tong ang all time om use khaya waisa mane tamsanai program fu rogo ba occasion rogo no melai no mane afu rogo no mane use khayo normally comment section bo link tong nai thangai check khai di so topic of haigana tai ang kaisa calculation khai ka je Tripura ni je ADC area ni je population omo Bwsuk 12 lakh approx 12 lakh do 12 lakh ni plus tongo happen no 12 lakh ching rom khado nai do 12 lakh plus population tongo 12 lakh ni bisingo nang 11% je tamsanai je unemployment tong khang ke mane ADC ni kok no sai tonga 11% unemployment tong khang ke nang nai di 12 lakh ni bisingo nang 1,32,000 nang angko minus khai di 12 lakh ni bisingo 1,32,000 nang 32 no kalayo na 1,32,000 minus khai di approach Bwsuk tong 10 lakh or 9 lakh bo rom di nang mane ang kai 1 lakh ang mane rom ya do hai phano bad di nang 9 lakh no rom di Tripura ni ADC area population 12 lakh 11% unemployment tong omono minus khai di tai 1 lakh bo tai kesa bad khai di tongo 9 lakh ni bisingo student botongo 18 years ni mane kom boyos ni borok botongo borok joto milioi 5 lakh to ungalak mane chini ADC area o 5 lakh sarai rok tongo ke mane omo kaisa belai over sakhang but hai phano 5 lakh rom di 5 lakh bad khai ka 12 lakh ni bisingo nang 1,32,000 unemployment bad khai ka tai extra 1 lakh bad khai di ka tai charai rok omte hine kaisa 5 lakh bo bad khai di ka tongo 4 lakh 12 lakh ni bisingo 4 lakh mane jotono achini mane average acheng bad khai di ka 12 lakh ni bisingo tongo 4 lakh do 4 lakh ni bisingo 4 lakh samung da khai tong 4 lakh earning da khai tong kaham kurung government job phano private job phano kubi da khai tong 4 lakh nai norok ni parawo koijon boro government job khai tong koijon private khai tong norok comment khai di 4 lakh rom phano 4 lakh borok samung khai nai ba earn khai nai mane comfortably earn khai nai tabok phano kuri chini ADC area o almost a kubui kok je government ni data by nang match khaina ni ko onke match ta khai di match ungala nai di do kaisa kok ang o video was hanamo sungo je government jasuk phano data post khai thu but o data by chini je grass level ni je data o mobile milia je ground level je samung khaina borok semi saimano norok ni situation norok semi saimano ang bo saimia ni nogo tamo situation cholitong tamo rang ni problem cholitong omo nang simi saimano ang saimangala but je government ni data by norok mane omo by 100% mane match ta khaidi omo ungala kuno phano ang kobangma news rok nu tai mane every day nu je kobangma jagao lama ni problem kobangma jagao tui ni problem kaisa borok living je o songsaro tongna ni bagwe tui nango
almost tui porjonto mane chini ekobang ma area tui porjonto kuri so almost kaisa belai no poverty level tongo tau so government data by no match kaina ni try ta khaidi government je post khaimani or data by nang nijebu compare khaina di je nang busuk earn khai tong tabok tai nang nini family je situation on by compare khaina di ang ke boya do norok no amtui ka sanani ang norok ani channel obo naidi ang orobo suijago je ang je asai puro ang khoroksa meite hine asai khado but haifano ang Tripura by Tripuri ni borok by Tiprasa borok by ang charai ni semi ang borok by grow up ongkha so Tripura ni je culture by ang belai no mane me chungui thangka so obagui no ang omtiro kok sao ang nijibo wansu go je ani kaisa duty tongo je ang norok no omtiro information share khainani tai ang to vlog ro ba upload khai tongo no vlog ro bo naidi tai omtiro kisa misa information video ba ang every time no tugui finance so no naidi ani vlog ro tai of video bahai Bwsuk important tai no ni bagai tai Bwsuk information mang khan ro so information mang khan ke like khai di tai of video nang ni friend circle ba ni dol ro ba bo share khai di je data ro Bwsuk mane sao je no ni je reality Bwsuk data Bwsuk sai tong ong bo compare no phonuk di so hambai thank you tai ang nijibo no sao je ani kok bo no 100% trust tha khai di no bo thangi check khai di gogolo oma kubuyung ke like the video or ani video kunu chaya tong ke dislike bo ready kunu ya so malai na no by next video hambai